Namar ka jingkuman ka Sorkar banwanra yaki policy ka baklan. Ki bante alakam yaki Jingdawa ki kali Assam. Ka Khynhun jogi Nongñiah kali turis ka khasi Meghalaya Tourist Taxi Association haka arpun rio tarik nailar. Kilami isya surak banyak Khih daga basyong kalan mangor Khyndailad ban pensngau syaka Sorkar halor ka jingkuman ka Khuborjylla yaki Jingdawa jongki. Nongñiah kali kila ra'ru lembat ki plakat daga baong renew and respect the Meghalaya Assam Reciprocal Transport Agreement. Badru our tourist spot our plates protect what ours. Badru ki kentien ki baong local plates first stop outsiders from taking our livelihood. Lembat ki wei de ki kentien.